Zamislite gomilu loptica koje se istom brzinom, putujući paralelnim putanjama, kreću ka prepreci na kojoj postoji otvor. Loptice koje prođu kroz otvor nastavljaju da se kreću pravolinijski i padaju na mesta tačno naspram otvora. To je bilo za očekivati jer su loptice ono što u fizici nazivamo telo, a svako telo nastavlja da se kreće pravolinijski dok ga neko ne primora da promeni način kretanja. Dobri stari prvi Newtonov zakon, zakon inercije. Ali, ako ispred prepreke upalimo svetlo, dobit ćemo drugačiju sliku. Iza otvora svetlost ne putuje samo u pravcu koji je imala i pre nailaska na otvor, već postoje zraci koji kao da skreću na stranu i osvetljavaju i onaj deo prostora koji je lopticama bio nedostupan. Dobro, za ovaj deo koji zovemo polusenka je jasno zašto je osvetljen. Svetlosni zraci se kroz dovoljno veliki otvor mogu provući i pod nekim drugim uglom i tako direktno osvetliti i onaj deo koji se ne nalazi tačno naspram otvora. Ali kako je svetlost skrenula u deo prostora do kojeg ne dopire ni jedan direktni svetlosni zrak? Hajde da pratimo šta se dešava sa ravnim frontom svetlosnog talasa. Front talasa je skup najbližih tačaka u kojima talas ima istu vrednost. Ako je izvor talasa jako daleko, talasni front je ravan. Huygensov princip iz 17. veka tvrdi da svaka tačka zahvaćena talasom postaje novi izvor talasa koji se nadalje prostiru sferno, odnosno, ako to prikažemo u ravni, u vidu kružnice. Kako bi to izgledalo ako prikažemo te pojedinačne sferne talase za više tačaka zahvaćenih ravnim frontom svetlosnog talasa? Sve tačke zahvaćene talasom postaju novi izvori sfernih talasa koji putem konstruktivne interferencije formiraju novi talasni front ravnog talasa. Mi vidimo da se front ravnog talasa pomerio na novu lokaciju koja je paralelna njegovoj prethodnoj lokaciji. Dakle, tako je Huygens objasnio prostiranje talasa kroz prostor. Međutim, ovaj princip je ostao pomalo nedorečen, naročito kada se uzme u obzir da Huygens uopšte nije razmatrao šta se dešava sa propagacijom tih pojedinačnih sfernih talasa unazad. Ali o tome neki drugi put. Hajde da vidimo šta nam Huygensov princip nudi u slučaju kada ravan svetlosni talas naiđe na prepreku. Opet svaka tačka zahvaćena talasom postaje novi izvor sfernih talasa i opet se formira ravan svetlosni front. Ali i iza prepreke, neposredno uz otvor, postoje talasi koji se superponiraju pa se stvara i drugi talasni front koji nije tako dobro definisan jer predstavlja superpoziciju pojedinačnih sfernih talasa koji kasne jedan u odnosu na drugi. Između njih postoji izvesna fazna razlika koja je sve veća što je odstupanje od prvobitnog pravca veće, pa se talasi sve više poništavaju putem destruktivne interferencije. U svakom slučaju, svetlost će stići i u onu oblast koja nije na direktnom putu iza prepreke. Svetlost se savila i obišla prepreku. Ova pojava naziva se difrakcija i nije rezervisana samo za svetlost, već se može uočiti kod svih talasa. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.